Madam Lydia, nendo nezi with it kanisani kwa hivi ndayasa. Is it true that aka manena siya mapasa menyi viti onumata nena siya au memo? Amo ni Meikawa na we mundu wa isi matukwa igwithiro na nendo mbingi muno siya pastor ekie na mundu mwana ambia ona mundu bakwazi mapasta mekie waona mundu endete kanisani eiko na waiwe mundu kukozana nonge kanisani kanisani ando maenda amaka nyenyekea whether ni genuine kana ti genuine kwa general by mundu misbehave ya kanisani kanisani na kila kitu mnotuma kibeti kinenya pasa kinyi beti na kikanenya mume kimushautiete ni chao wanati pastor yawe kamba by the way generally ando kuunza maubisine na outside mozi nundu benda yela ya working relationship na moiso ya nete munota muhimi ukana mukau with ya treatiana a bit professionally na bena distance nundu bezi ndo binge I mean a relationship ndo mona la ya mozi lakini unabaili oi kuko inyibe kola kwinkwenda kwitha kwimuzika na kuma uyani azuna makanisani azu mundu wale kwinyibe wa zaidi no katika toa bosi mapasa na mutumia wa mundu no la wale kwinyibe ola wale tukwithia wine na ukatha nita kwanza utulia nduno ni pasa ni bosi kana ni mutumia wa kuma Madam Lydia. I think in my opinion azunguma as charity begins at home. Edano di kwinyibya kunza wale kwithia wambe yemusi ngitu ya charity begins at home. Yes, akindu ezizi nduma ni laizi kuweta kwikweka pasa mwetu kila muka nenwa na kamene mnamuka uwatu mathale nikinoka ndali uya mume masi ya kwenda kwa nanga no tuasi ati disi diweta kindu pasa ndonete aje ni wone pasa medi makawa tukutu kienyeje lwatu seo moko uwe wakali kalaka kamuneza na uti uwe kwa ile lakini sila mutumia wa mundu we bana chitu minene na ukula kati wa pasa bosi na mundu wa mundu wala wali tone wanda ya mono mundu lawa ilo nyeje kikamuni pasa kana ni mwene musi masi yangu tedia andu ao ndime nafasi yo ndini wa community ndini wa matayo mamu mume wa mundu nafasi la yake musi na ilo ne wandaiya ta mume wa mundu pastor ndaiya yake kumisi na ilo ne wandaiya ta chao ta pastor na yini biwa ta chao ndia kwini biwa ta mume wa mundu yumundu lawe kama bitu nulo kwini bisa pastor na ile kwini bisa mume tokwe ni bisa mume akenyise pesi ya pasa ta okwenye bisa onakale ni bisa mume na yeni bisa pastor ta pastor paidi na nundu pastor ijao enda yela yake kila mundu ona chief enda yela yake waile kweni bibwa na no sio akai mekane za kweni bisa pastor me ni bisa pastor bionoma me ni bisa pastor nundu pastor ni representative wangai na oka musya wiwe ngokopyo paidi na matumbe kindu nzeo ana wose nuzio nundu ni jao ni pastor oka na wathimo oka na jao na wathimo mawathimo motio na koya mesi me umo kuku thaithini wa pastor na maundu alangi lakini ndaka atuke substitute with ye ni watu ka substitute ya mume wa sante nondo wa bwase lakini mundu alenge mume chao ndaya Biblia tu ya kila mundu nibisie mume ula wake ti kila mundu mume weba ula wake kuni ayebeso was adumiande to ya substitute nizenga kana ndumako yagitu sikuru nemele wa substitute lakini iliki maanisha pasa ndakoze nafasi ya mume wa mundu odi twala ile kila mundu ni wana nafasi ila yake na ndaiela yake siana hivi ndani ila sivyo okethia asi mashautianite ushautiana ni ngwanda ndeto yenyu oimwe tunamboli kambino wa maukoli ando inge maimama na ile uteteze kibeti ba sitting room cha kozani kobi no dhele ange matembo kama utemele zui dhele lo ambe wasiana mbingo na nisia isenye ndiye sa utoa wa ndiye sa kuikata hethi ya mutono ni wa so and so tawi pasa ningwenda unenye asiyela matuidukiza kiro chambe pastor ona nini masinezo na pastor Nega umetapaza. Ngweza kuba kama mtu. Ngoma kwanza mapasa wamemaliza kuku zetu na mayai. Hakuna shida. Kwani ile mwenda kanisa alimuka boze wa ingo kusingebe. Mubanga mukaisa amwe nyoka.
By the way, masi ekanete di mwiti kisiosu. Ekanete di mwiti kisiosu. Pastor lawa ubo there. Na akwitisia take ngai. It's no investment wa invest chao. Kuni mali droya mala. Ayo yaba ithina lakini pastor mukaduke sacio ndo munenga zindu cia uja. Ona pesa. Anewe mpesa, anewe kasau. Tiuma ya tumbe memoka. Inoni epazo moko asenye nditi ndabange mwe atuboa wakimute kumi nengi imbeza ni. Tau. Nengi imbeza ni twaingali, nengi imbeza ni 1 2 3. Kopena thina. Paina thina nundu pastor no mundu ura ni muthukumi wa ngai. Kwa uone wonda ile ciake. Na nundu kilanga yu leu wape banga ya munaisa ni ona itu. Na ona itu twakwata leu wake mwe. Twesa ni na jao na pastor pate wo. So secondly, tusioke pasiana mbe tutambito bikakola kuisiana masi. Number 1 ni makosa muno pio. Mundume kubwa kibeti. Na ni makosa pio. Mundu muka kubwa mume. Ni makosa. Kauti musio. Utindo mukunangite mundu kasa tikana. Au mama tina wai. Iyo mmekuna wa lewe mwako niwe muno akuna wa kuniwali kangwa meza emuka nakaili wali kana na emoka makuli ndi muzembi wikata ngwa meza ase mundu kwake ase mundu kwake koteba ko beba lote kala inda weta kana kunake beteba ejuku kuya mema kuna wa muno wewe mekala ma kuna ngo muno anu dhuguti ndamwe kuna tuse tuna wonda yetu kukunwa betila mungu na mumi mwe kana ngewezu na kumutumia wa kunwa ndoke kwifana ibu mundu we muno ndo weta ona ku weta otevyo we goti ndo kunedwa we kuniwa wazomosa kwa we mindo sijeka. Secondly when it kwaka mindo andu ku solve kindu cha mbetu iko advocate kau andu maikokite matwanite naona kukita kwa ndeto sanje kukita kwa ndeto ekuthuku na kuikwa moko niwo na enda mwina issues sienu mukwenda kusilanya mwekasilanye mbewa ciana endaimu maybe either bedroom yenu ciana yikuwa moyengo asienu ku mwetha musibai space moye yange wa umaluka imuthi bandu bangi mukayenga wana buna moyengo wachao onesa saingi no une ndo utabyo mundu asienu nzio kana sindo osio mutethia mutekukita and especially that mundu willing kwethukisia kwa nundu first of all mapundisio bwana abala besiana siana isu si pikio isu etha we ona yetu me piki kana kama ilo bwawo na matwa makamando nundu ome etu ni kwe wa mamanda mume wilie the makamando mundu me wilie takau taku no kathi obua that is ondu my behave naturally etu mamanda mume wilie the naturally na aume most of the times mamanda mukebetiki linya na niyo kitu bimwona tumaitwa awa anyinya mayiya nondo I imagine nondo niweze mwana wakwatwa no jam no mundu iliethe okay ela ni wa kubua na kana chao I get your point. So now most of these things no we maanisha maia ziani mmoyo akuona mwitu itwa kana okay ukangole ni kuya mama ya nondo mwitu wakutwawa ukadhani wa mama azima ya wema ndo mengi alangi nondo akwila mateko ndo male cha mama katwawe ongela waze no mama ya nondo wako mangani atwawa ni ngombe te awe za majo ni ngedo ndio ngombe ya pai ekaka kamiembe lakini Don't mind withdraw. Mazi weka na mbona mazi watu janaini watu akuna na kuota chinundu mazi pendi wewe no la hivi bila ulagi ndo kidogo jana ngabo kwa msio Muzapati ndio baba kama by the way I withdraw mazi weka na no la hivi watu akitagani piu awede gezia na watu konde wake kitindo kudhuku jana ngabo kwa msio kwa wana lakini ni pole withdraw au moyingombe mwemazeo muno no noma nimea matepa moto yitona mweza kabisa. Yes. So
person ndizita kwa kizungu influence nondo wekala na siana siaku kindu chicho makita wa sister was in some most of the things are better caught than taught sindu chicho makwata sia na meana makeka nyondo meka na sia ndo mona we kona inyawo kwa wetha ndo na mwitu aku etwika obwawa kana mwana we bwawe muka tapie zumbe ya bakweka na etha secondly embu mwena issues tatai with you ni mwa solve issues ya nukundu kula kutesiana tuikwasya monye siana kana mwe perfect sa you know uzio kwa ugethia no sia elewa pia ndo ti perfect lakini mindo kao mwingi na kutetanya no sio muka kona mwinyoka ngwenda kuongelela bu sia mwekatira nimbe wa siana ngwasia mutayula tutana atwana atuyithi batonyeka pia mweka ukite yake levinda bedroom peka atwike mwakozana mwetela na zaila sio thio koma mothio zila makwani mambe kwatwika bedroom yenyu ne court room yenyu bakabika bandu wethi ona moyo wa bedroom ndwepo nondo mukabona hata baka usasa mundo ajali every time mwabika bedroom wali kana ilange wa ile tata mona ina yeyo alama ukita physically ndebo ngumine kani agwa utwe kata ya utwe kata mindo vandu bakao kana ne kotini ndebo makwani masila wande bandu mokitea kwa wethi batonyeka manza imwanya mukaye abantu bange mwekatwike bedroom tabo jawo basila wenyu kana bandu ba makwani mukalanga wethi amandu alange maila kweke ka bedroom na moni mazia Ladha kana ni mathela